Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum. Rahmatullahi ve barakatuh. Urmattуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу алыс жерде жүргөн Россия Федерациясында жүргөн мекендештер, мына ошентип көптөн күткөн мына биздин Жалал Абад областынын Нокен районундагы бүгүнкү 2023 жылдын 21 декабрь күнү чоң аламан улак башталды. Сиздерден кечирим сурайбыз. Биз бир аз жолдун узактыгынан бир аз кечирээк келдик. Мына ошентип улакта башталды, бирок бул жерде айтымына караганда биринчи соору эми чыкты дейт. Эл аябай көп. Улак кызуу жүрүп жатат. Сиздерге бүгүнкү болгон улакты толук чагылдырып бергенге, палвандар менен маектешкенге аракет кылабыз. Каттал электер катталып, каналга кошулуп коюңуздар. Палвандарга жакшы каалоо тилектерди айтып, комментарий жазып коюңуздар. Улак аябай кызып жатат. Иншалла бүгүнкү улак башталды. Анча-мынча кемчилдик кетсе, сиздерден сураныч. Кемчилдиктерди сиздер айтасыздар, биз оңдойбуз. Алла ыраазылыгы үчүн. Машалла, улак башталды. Мына ошентип башталды улак. Мына ошентип биз оюн талаасынан күтүүсүздөн Жалпак таштын палваны Жодар палванды жолуктуруп калдык бүгүнкү мааракеден. Ассаламу алейкум Жодар палван. Кандай иним? Улак кандай болуп атат? Маара кылдыңбы? Машалла. Ат кимики Жодар палван? Машалла, мына Жодар палвандын өзү минген аты. Кличкасы эмне атыңын? Кайтпас деген көк аты менен келиптир бүгүнкү маараке. Кудайым жолуң ачсын Жодар палван. Жалың бош кетпесин. Чекен канабасын атың мүдүрүлбөсүн. Ийгиликтер болсун. Бүгүнкү мааракенин эң башкы байгесин алып кетиним, Кудайым жолуң ачсын. Машалла, мына ошентип улак оюн талаасынан көтөрүлүп кетти. Улак оюн талаасынан көтөрүлдү. Мына ошентип кайсы палвандын жалында жылмайды экен. Бүгүнкү мааракенин экинчи сооруну кайсы палвандын жалына буйрду экен. Анча-мынча кап этпейсиздер, анча-мынча кемчилдиктер болсо тууру нерсени кабыл аласыздар. Адам аябай көп, улак кызуу жүрүп жатат. Улак кайтарадан оюн талаасында палвандар аракетинде улак кайтарадан оюн талаасына түштү. Машалла, машалла. Ортодо палвандар Кыргызстан боюнча бүгүнкү атына ишенген, билегине ишенген палвандардын бардыгы чогулушту. Палвандардын бардыгы чогулушту. Улак кайтарада оюн талаасында. Машалла, машалла. Оюн талаасында кайтарада улак палвандар аракетин көрүп жатат. Палвандарга дуа кылып, жакшы тилек, жакшы сөздөрдү жазып турасыздар. Палвандар аракетинде бүгүнкү мааракенин экинчи сооруну коюлду деп жатат. Аракет кылып атышат. Машалла. Улак кызуу жүрүп жатат. Ой, улак кайтарадан көтөрүлүп жатат окшойт. Палвандар кыйкырып калышты. Улак кайтарадан көтөрүлүп жатат окшойт оюн талаасынан. Айсыл палвандын жалына буйрду экен. Машалла, көтөрүлдү улак. Ошентип мына ошентип улак оюн талаасынан көтөрүлдү. Машалла, машалла. Ой. Абайлаңыздар, абайлаңыздар. Мына ошентип кайтарадан улак оюн талаасында палвандар аракеттерин көрүп жатышат. Улак кайтарадан оюн талаасында. Машалла. Кайсы палвандын жалына буйрду экен. Бүгүнкү мааракенин экинчи сооруну. Улак кайтарадан оюн талаасына түштү. Палвандар аракетинде Кыргызстан боюнча билегине ишенген, күчүнө ишенген, атына ишенген палвандар чогулду. Кайтарадан улак оюн талаасында. Мына ошентип палвандар аракетин көрүп жатат. Палвандар аракетте ортодо Абдыкалык палвандардын командасынын формасы жүрөт. Ниязовдардын. Машалла, машалла. Палвандар аракетинде. Ой, улак көтөрүлгөнү жатат окшойт оюн талаасынан. Жалпак таштын палвандары жүрөт. Жодар палван, Аяз палван, Карагулжанын палваны, Таши палван, Чубак палвандар ортодо. Машалла, машалла. Кайсы палвандын пешенесине буйрду экен азыркы соорундар көп.
Taşi palvan ortada. Özgürlük palvanı Marat palvan ortada. Marat palvan. Maşallah Marat palvanlar ortada. Oyun kalasında. Maşallah maşallah. Bunlar bizim görüşçülerken Kazakistan'dan görüp turabız deydi. Atayın Kazakistan'dan. Şu Marekke'ge gelgen siyahtı. El ayabay köp. Eki жерге улак бериптир бүгүн той эгасы. Улак көтөрүлдү, улак көтөрүлдü. Palvanlar hareketinde. Palvanlar hareketinde. Palvanlar hareketinde. Ulak көтөрүлүп жатат. Al ulaşsın. Hemen. Cara bergen aytmam. Yoy algıla palvanlar algıla. Alıp çıkıp orundарды algıla. Ulak ötörüzüp жатат. Marat palvan, Taşi palvan ortada. Ulak kızı жүрүп жатат. Ulak kaytaradan oyun talasında. Maşallah mına oşentip бүгүнкү мареке той соруну коюлду. Улак эки жерде болуп жатат. Биринчи бөлүгү бул жакта болуп жатат, экинчи бөлүгү бул жагында болуп жатат. Келиши төө соруну коюлду. Кайсы палвандын жалына буйрду экен төө сорун. Мына ошентип oyun abdan kızı жүрүп жатат. Tuğanlarla bir bulanın aslına taşlagan ile palvan gezin. Kalganınız gelmeyiz tuğanlar ha. Tertiplik saktayla, adetli saktayla. Baysal gel otağım. Mına ошентип ulağa abdan kızı жүрүүдө. Ulağa abdan kızı жүрүүдө. Biz adır ekinci toplun ekinci bölügüne geldik. Ulaktın ekinci bölük tarafına geldik. Ulaktın ikinci bölük tarafına gelip kaldık. Mına ошентип Jodar palvan hareketinde. Jodar palvan Jalpak taştın palvanı hareketinde. Sizlerden görüşçüler geçirim surayız. Biraz av köptüğüne baylanıştı. Abdan buğu çıkıp жатат. Abdan buğu çıkıp жатат. Adır al parışı bir tö. Jogorudagı mağaraga bir tay, bu jagı bir tö sorunu koyuldu. Abdan kızıp жатат. Kaysı palvandın canına buyurdu ken. Hazır sorun Aytulu Niyazıplar, Manas Niyazıp, Bayış Niyazıplar ortada. Hareketlerin görüp жатат. Hareketlerin görüp жатат. Ulak abdan kızıp жатат. Abdan kızıp жатат ulak. Adırkı bu yerden kötörülüp çıkan tö sorunu koyuldu. Palvanlar astı tap çapkanlar hareketinizlerdi görüңүздөр. Hareketinizlerdi. Ulak abdan kızıp жатат. Hareketlerini görüp жатышат. Assalamu alaikum aka. Marekеңиздер кут болсун. Бүгүнкү марекени жакшы уюштурупсуздар Кыргызстан боюнча. Жакшы бардык билегине ишенген, атына ишенген балбандар келди. Кандай ойлойсуздар эми улак тууралуу кичине элге? Улак сонун болуп атат. Эл ынтымактар чабышып, бири-бирине коюп алса, тезирээк бүтөт бекер калып кетет бул сорундардын баары эле. Улак өтө жеңил баштагы. Эл өзү бири-биринин ынтымагына келе албайт. Өрүнөрөңгө койсо деле жетип атат экен бул сорундар азыр. Машалла. Эми ушу 4-5 сорун сайылып атат. Азыр 4-5 сорун араң сайылып атат дейт. Рахмат ака, Алла разы болсун. Сиздин дагы жалыңыз кургайтпасын. Мына ошентип улактын биринчи бөлүгү
Üstü jak tarafına kaytıp geldik. Ulak kötörüldü yerden. Kaysı palvan alıp çıktı. Kaysı palvan alıp çıktıkken. Kaysı palvan alıp çıktıkken. Hareketinde palvanlar hareketinde. Maşallah maşallah buna oşan dep hareketlerin görüp жатат palvanlar. Oşan dep hareketlerin görüp жатышат. Buna oşan dep hareketlerin görüp жатышат palvanlar. Ulak birinci bölük tarafı kötörülüp negedir толук çıkpay kaldı. Eşeği meslep жатышат kalışlar. Adırkı koyulgan sorunu tövdeyt. Kaygıstığın tövdeyt. Adırkı koyulgan sorunu. Mana oşentip ulak aябай kızıp жатат. Bu ulaktın birinci bölügü, ikinci bölügü ıldı jagında turat. Palvanlar hareketinde. Bunday jıyınдарда atına işengen, bilegine, güçüne işengen gana palvanlar çabalat. Kırgızstandın bardык palvandары çogulgan çoң hareket bolup жатат. Hareketli görgülü palvanlar hareketli görgülü. Hareketlerini görüp жатышат palvanlar. Köy başlagan, kay koştan sorunlar kaysı palvanın jalına jılmaydı eken. Aябай каты жүрүп жатат oyun. Aябай каты жүрүp жатат. Özümüzдөр байкап жатасыздар. Аябай көп. Аттын күчтүүлөрү, албандын күчтүүлөрү гана жарап жатат бул жерде. Улак кайтарадан oyun таласында. Ulak kaytaradan oyun talasında. Muku palvan hareketinde, Muku palvan ortada. Muku palvanlar hareketini görüp жатат. Oy. Ulak kötörülüp ketти окшойт. Ачы oyun talasında кен ulak. Taşı palvan жүрөт. Hareketlerini görüp жатышат palvanlar. Hareketlerini görüp жатышат. Balık palvanlar dağı жүрөт oyun talasında. Balık palvanlar жүрөt. Namazın astına alpardırıp halklar halklar özün talağı koyup жатышат. Namazın gana aldına alparganın arasında eseptep Abdülhalık palvan hareketinde, Marat palvanlar hareketinde. Atlar jığıldı. Kudayım saklasın palvanlardan çekesi kanavasın. Oy. Mana oşentip ulak kötörülüp ketti oyun talasından Kaysı palvanın kapçığına, Kaysı palvanın at jalına azırkı tö koştuğun, tay koştuğun sorunlar buyurdu ken. Muku palvan hareketinde ortada. Taşı palvan, Marat palvan, Abdülkalık palvanlar hareketinde. Oy. Buna oşentip ulak kaytaradan oyun talasına düştü. Ulak abdan kızı жүрүп жатат. Abdan kızıp жатат ulak. Namaz kılgana alıp barıp esepletip kalışlar özün talaptарын koyup жатышат. Buna oşentip ulak kötörülüp жатат kaytaradan oyun talasынан. Palvanlar hareketinde. Maşallah. Kaytaradan ulak oyun talasından kötörülüp жатат.
Palvanlar hareketinde Tö Kostogon, Tay Kostogon sorunları sayıldı. Kalışlar özlerinin talabını koyup жатат. Maşinadan alıp barıp eşetlete özep. Maşallah. Palvanlar hareketinde Abdutalık Palvan, Marat Palvan, Taşi Palvan, Muku Palvan, Cumabay Palvanlar hareketinde ortada. Hareketin görüp жатышат. Hareketlerini görüp жатышат. Çoğun palvanlardan ortada koçon palvanlar. Maşallah. Algıla palvanlar algıla. Atыңар müdürülbösün çekengeri kanavasın. Alp çıkıp Tay Kostogon sorundu. Tö Kostogon sorundu. Algıla maçlaga jetkizip. Tribunaga alып барасың, ey! Алгандар, трибунаga alып барасың. Bir taylar. Oy, palvanlar hareketini görüp жатышат. Palvanlar hareketini görüp жатышат. Qaysı palvanın jalına buyurdu eken azırtı Tö sorun. Hareketinde, palvanlar hareketinde, Ulak Kaytaradan oyun talasında hareketinde, palvanlar hareketinde, hareketinde Ardık palvanlar hareketini görüp жатат. Mынау offensiv Ulak Kaytaradan oyun talasında Ulak öte kızı жүрүп жатат. Ulak Kaytaradan oyun talasında ortada Marat Palvan, Abdutalık palvanlar hareketinde aldırıp жатат. Oy. Qaysı palvan, Cumabay palvan, Malik palvanlar hareketinde hazır yerden götürüp algan hareket kılgan Malik palvan eken. Ortada oyun talasına kütüğüş yüzden Çuvak palvan koşulup girdi. Kütüğüş yüzden Çuvak palvan girdi oyun talasına. Çuvak palvan mingen atı Akula degen at menen Çuvak palvan koşulup girip geldi. Çuvak palvan hareketinde mingen atı Akula. Ulaştı. Aldırışkanға көтерішкен hareketlerini görüp жатат. Көтерішкенға alıp çıkkanға hareketlerini görüp жатат. Ulak жерде. Kaysıl palvanın yalana buyurdu eken hazırkı sorun. Жерге düşürüp tek menen aldırganlarga esep emes dep жатат kalışlar. En doğru çekimler.
Ulak yerde oyun talasında. Kaytaradan yerde ulak oyun talasında. Hareketlerin görüp çatacak palvanlar. Çıkma gülü, çıkma. Tok oynat. Tok oynat. Hayat. Tok oynat. Yeteremez abi çıkalım. Palvandar birin erdi, mehnetin erdi, birin er büydür bögülü, adam püşür bögülü, esepte koysa mehneti tekke kedet alıp bargan palvandı. Buna o şekilde hareketleri görülüp Sedat palvandardın. Hareketleri görülüp Sedat. Hareketleri görülüp Sedat palvandardın. Hareketlerin görüp çatacak. Balıklar adam var bu yok bu yerde o sonu karavatacak maşallah. Allah razı olsun. Balıklar sağda oynuyorsun hareket yapacak. Yerde adam var bu yok bu sonu karavatacak. Tek cip. Geç birinde. Parmak bayatacak. Kupartığı degen. Kupartığı. Şubak palvan menen kalıp palvan atılması olacak. Atılması olacak. Oy ulak Kaytaradan oyun talasında ulak. Ulak yerde oyun talasında Kaytaradan yerde oyun talasında. Oy. Ulak götürüldü ulak götürüldü. Ulak götürülüp baracaktı bu palvandan jalana düştü yerge. Kaysı palvan oldu ken. Bu palvan götürüp baracaktı ulak yerge düştü. Oy palvandı mehnetli tekke gitti. Palvan abdan jakşı aldı, abdan jakşı götürdüle yerden. Abdan jakşı götürdüle yerden palvan. Palvanlar hareketinde. Palvanlar hareketinde. Palvanlar hareketinde yerde ulak Kaytaradan oyun talasında ulak. Kaytaradan oyun talasında. Palvanlar hareketinde. Yoy ulak Kaytaradan oldu iki bölügü taza götürülüp çıkıp geldi Kamazga. Oş olacakta Kaysı palvan alıp geldiken Kaysı palvanga. Kaysı palvan alıp geldi. Oşol palvandan. Maşallah. Evet taza olsun ya cerge taza taşlapız. Gelişi topaz. Nurgaka. Buna oşanca dünkü Marike'nin 5. salımın. Ey Allah. Maşallah buna oşanca dünkü Marike'nin 5. sorunun. Legendarlı Niyaz Bayşağa taşlap aldı. Bayşağa kanday? Assalamu alaikum. Aka ulak kanday olup otat? Ulak ata küçük olarak. Maşallah. Sorunumuz Çok da neler geldi. Maşallah. At aka at. At Karasu'dan. Karasu'dan. Karasu'da Erkin degen akamın adı. Erkin degen ağauzun İstanbul degen atı menen Bayşağa bir tayga salım saldı. Salım kut bolsun Bayşağa. Bugün akırkı Baygeni da sizge Kudayım nasip kılsın. Legendarlı palvandardın biri
Niyazov Bayış ağabız mына Стамбул менен bir tayga salım saldı. Kut kılsın taydı. Bayış aka. Oy, mына ошентип улактын кызуу жүрүп жаткан кези. Улак кайтарадан oyun talasında ödönkü bölүгүндө улак жерде. Palvanдар аракетин көрүп жатат. Улак менин байкашымча көтөрүлгөн окшойт улак. Ой, аттар айланып калды. Улак кайтарадан жерде. Palvanдар алып жатышат, аракеттерин көрүп жатышат. Palvanдар аракеттерин көрүп жатышат. Улак жерде. Улак жерде кайтарадан. Бул жактагы судьялар өтө катуу көзөмөлдөп жатышат. Тек жип жерге түшүргөндөрдү эсептебей атат. Бул жакта судьялар көзөмөлү күчтүү. Көзөмөл күчтүү бул жакта. Palvanдар аракетинде. Palvanдар аракетинде бул жакта. Улак жерде. Кайтарадан жерде улак. Негедир улактын үстүркү бөлүгү бир аз оорураак болуп жатат. Улак көтөрүлбөй жатат жерден. Жалал Абад областы Сызак районуна караштуу Ачы айылынын палваны, белгилүү палван, атактуу палван, Кушпак палван. Астындагы Карамарттан Казым дегендин сураты менен, ай машалла. Кушпак, кайла кут болсун. Келген сүйлөп койсун. Жакшылап койдум. Жагыңызды көрсөң. Алдайын сизде жакшылыктар болсун. Maşallah mına ошентип бүгүнкү маарекенин 6-чы сорунун bir тайлака Ачы айылынын Жалал-Абад обласы Кушпак палван таштап алды. Касым деген мен. Салам алейкум. Кушпак палван. Маареке кут болсун. Кандай болду? Таксырым. Улак кандай чыгып калды жалыңызга? Улак оор бирок байкашыңызча. Жерден алдым. Касым болмаптыр. Машалла. Сиздин биз тартып турдук. Bir 2-3 аракетиңизде чыкты. Тартып турдук. Ат кимике? Токтоо чыкканда жүгөн шүпүрлүк атышты. Ат кимике ат? Карамарттан Касым деген. Карамарттан Касым агабыздын аты менен бүгүнкү 6-чы сорунга bir тайлакка таштап алды. Тайлак кут болсун. Bundan kийинки дагы акыркы маарекени дагы багындырыңыз. Кудайым жолуңузду ачсын палван. Насип кылсын. Maşallah, mına ошентип бүгүнкү улактын ылдыйкы сорунун. Maşallah менин байкашымча легендарлуу Niyazov Bayış палван алып келиптир. Niyazov Bayış палван. Maşallah bunday чоң маарекеде. Biz bile yesep yesemedik. Çalıştır. Biz yesepledik mi dilde adam. Bayış палван алып Çalıştır. келиптир. Niyazov Bayış палван алып келиптир. Esep deyt. Yesep Bayış palvanlıkı. Bol ne? Tutun Bayış'a gel. Şöyle tutun. Bayış палван алып келди. Ulak da alıp olmaz ya. Kaça oldu? Ya. Kayla kartuğu oldu. At salmaytın ey. Bayış палван алып келди. At salmaytın. Ulaqtın ıldıйкы At ekінші salmaytın bölümünün ey. az aldı. Hadi bakalım. Esepleşti. Kurtar. İşte kalacak. Oldu. Bayış palvanlıkına tay esep. Bir tayga salım saldı. Barakelle. Bayış palvan aman gözü tuyanlar. Buna tebiği kalamalılaqtın. 5-ci sorunu taşlagan palvan. Bir tayga taşlagan palvan. Oşoblastı. Özgön ayılına karaştı. Tömbulak aylının palvanı. Ataklı palvan. Legendarlı palvan. Bayış palvan. At gibi kadar. Karasu'dan, Oşoblastı Karasu'dan Erkin Mirza'nın Takıleçki İstanbul degen atı menen Bayış palvan. Bayış'a geliniz. Maşallah. Ve taza üstüne cerge taza taşlapız. Gelişi topaz. Nurbayka. Mına ошентип бүгүнкү маарекенин 5-ci salımın. Ey Allah.
Maşallah, mına oçent bugünkü marekenin 5-ci sorunun legendarlı Niyazov Bayış agabız taştap aldı. Bayış aga qanday? Assalamu alaykum. Aka, ulaq qanday olup atat? Kulak ata küçük olur at. Maşallah. Sorunumuz Uçaktan neler geldi. Maşallah. At aka, at. At Karasu'dan. Karasu'dan Karasu'da Erkin degen akamın atı. Erkin деген agabыздın İstanbul деген atı менен Bayış agabız bir tayga salım saldı. Salım kut bolsun Bayış aga. Bugün akırkı baygeni da sizge Kudayım nasip kılsın. Legendarlı palvandardın biri Niyazov Bayış agabız İstanbul менен bir tayga salım saldı. Kut kılsın taydı. Bayış aka. Mına ошентип бүгүнкү маrekенин 5-ci sorununa жардам берген айтулуу Ниязовдардын bir туган инisi Баяман Палван. Ат кимики? Баяман Палван. Машалла, сен өзүң жардам кылдың окшойт Байжа ага, байкашыбызча. Улак кандай болуп атат? Улак тууралуу кичине. Son otu. Şirin ulak Машалла, машалла. Сен да nesi jakşı adam da. Tagolarla. жакшы. Сенин да жалың кур кетпесин, сен дагы аракетиңди көр. Минген атым но Байыш аканын кличкасы эмне эле? Bayış ekan аты менен Баяман Палван, айтулуу Ниязовдар. Машалла. Жалың кур кетпесин, таксырым сен дагы ооматтуу бол. Ой, мына ошентип улактын кызуу жүрүп жаткан кези. Улак кайтарадан оюн талаасында өдөңкү бөлүгүндө улак жерде. Палвандар аракетин көрүп жатат. Улак менин байкашымча көтөрүлгөн окшойт улак. Ой, аттар айланып калды. Улак кайтарадан жерде. Palvanlar alıp жатышат, hareketlerin görüp жатышат. Palvanlar hareketlerin görüp жатышат. Ulak жерде. Ulak жерде kaytaradan. Bul jaktagı судьялар өтө катуу көзөмөлдөп жатышат. Тек жип жерге түшүргөндөрдү эсептебей атат. Бул жактагы судьялардын көзөмөлү күчтүү. Gözümül güçlü bulacakta. Palvanlar hareketinde. Palvanlar hareketinde bulacakta. Ulak şimdi. Kaykaradan şimdi ulak. Negedir ulaktın üstünkü bölügü biraz oğurrak bolup жатат. Ulak көтөрүлбөй жатат жерден. Мына ошентип бүгүнкү маарекенин өдөңкү бөлүгүндөгү 1-ci bölүгүндө сорун улак жерден көтөрүлбөй жатат. Той эгасы тай жана тайдын үстүнө $200 сорун салып берди. Tay jana taydın üstüne $200. Mana ошентип. Ой, ulak götөрüldü. Ulak götörüldü. Ulak kayışı palvandın canında. Ulak kayışı palvandın canında geliyor saat. Maşallah. Oy. Ulak taza alıp çıktı. Palvan cana daha bir hareket kıldı. Ver, tribuna. Ve tribuna çektiz. Sol palvan taza alıp çıktı. Eldi aralap gitti. Eldi aralap tribuna kalk kesene. Eldi aralap gitti. Eldi aralap gitti. Çok mu? Taza emas mı? Oldu. Bir hafta tribuna attı çetelegile attı cigonu çok ne? Attı cigonu. Mana ошентип бүгүнкү маарекенин калыптары. Таштабай кел, Жалал-Абад областы Сызак районуна караштуу Ачы айылынын палваны, белгилүү палван, атактуу палван, Кушбак палван. Астында Карабактан Казым дегендин сураты менен, ай машалла. Кушбак, кайда кут болсун. Кел кел, сүйлөп кел. Жақсылап қойды. Maşallah, mına ошентип бүгүнкү маареке абдан кызып жатат.
Abdan kızıp жатат бүгүнкү мареке. Abdan kızıp жатат мареке. Gel hoş geldin tamam oldu. Жыгылган окшойт. Учат жыгылды дейт. Мына ошентип улак бир бөлүгү oyun talasının ылдыйкы жагында турат. Bir bölügü oyun talasının ödönkü жагында турат. Мына көрүүчүлөр көрүп жатасыздар. Улак абдан кызып жатат. Мына ошентип улак кайтарада oyun talasында жерге түштү улак. Палвандар аракетинде азыр bir алып барган палванга bir топоз сорunu коюлду. Бүгүнкү маарекенин топоз сорunu да коюлду. Мына ошентип улак жерде. Улак кайтарадан oyun talasында палвандар аракетин көрүп жатат. Ой, мына ошентип күтүүсүздөн oyun talasынан улак көтөрүлүп кетти. Кайсы палвандын жалында кетип бара жатат. Абдыкалык палвандын жалында улак. Мына ошентип бүгүнкү маарекенин 7-чи маарасын Абдыкалык палван алып чыгып кетип бара жатат. Көрүңүздөр, аттын аты палваны ушундай болот, ушундай чыгат. Абдыкалык палван алып чыкты. Абдыкалык палван аябай катуу чыкты. Жалалабадтын палваны Абдыкалык палван топтон таза үзүлүп чыкты, көрдүңүздөр. Машалла. Машалла, бүгүнкү маарекенин 7-чи салымын күтүүсүздөн кайнаган топтон мына Абдыкалык палван алып чыкты. Абдыкалыка, салым кут болсун. Ат кимике ат? Ат ошто Бекар деген, өкүл балам. Герман деген. Машалла. Айтулуу Ош шаарынын Герман деген аты менен Абдыкалык палван bir топозго салым салды. Салымыңыз кут болсун Абдыкалыка. Мареке кандай болуп атат? Зор болду. Мында ачык, жерде курук. Туган жаксандар кабыл болсун. Машалла. Кайын ушундай тойлор боло берсин. Жакшылыктар болсун. Шур айында ушунда ой максаттарына келсин. Кайын ушундай палвандар улак чыгып жүрөсүн, чыгып болсун. Машалла. О мен Аллах акбар. Герман менен Абдыкалык палван bir топозго салым салды. Минген аты Герман. Ош шаары Бека деген палвандын аты Герман менен bir салым салды. Сиздер көңүңүздөр, көрүүчүлөр, таң калып жүрбөңүздөр. Мына айтулуу Германдын саяпкери, Германдын эгасы ушул бала болот. Ушул саяпкер Германдын өзүңүздөр байкадыңыздар, топ бузулбай калып кетти. Катуу чыкты топтон. Алыстан биз таанып калдык. Ой. Күтүүсүздөн кайсы палвандын жалында келип калды улак. Кайсы палван алып келип калды. Күтүүсүздөн 8-чи салым Бакыт палван алып келди. Бакыт палван. Barakende, Bakıt palvan aman bolsun tuğanlar. Bırakın büyük kalaman olaktın. 7-ci sorunun taşlagan palvan. Bir tayga taşlagan palvan. Canlavat oblastı. Suzak rayonuna kanaştı. Kızılkaya ailinin palvanı. Belgülü palvan. Ataklı palvan. Bakıt palvan. Maşallah, Allah razı olsun. Alparıçıdan da. Hemen duşoy alып барат экен улакты. Шоққа деген ұтасылар. Сымбаттан ким деген? Сымбаттан ким ал? Ой, мына ошентип. Сымбаттан Шымқар мырзаның Покелечки Туман деген аты менен Бакыт палван ел аралы калып көп боюнча келип сүйлөп. Ассалаумалейкум. Toytaza ötüdədi. Toylar toyla olasın. Ulaq bayatkan dostumuzları. Ne direk bayatın beri olsa direkten kalmasın. Algar gelecekte. Karşılıklar Müslümanlar küçüsün. Allah'a akbar. Бүгүнкү маарекен 7-чи салымын Бакыт агабыз салды дейт. Бакыт агабыз
Baqtagabız Tuman деген atmenен saldıdır. Baqtaga. Gözünün adı erkek Tay sorunu Baqtagabız saldı. Tay sorunu Tay sorunu bir toplam 20 bana Assalamu alaikum Baqtaga. Salım kut bolsun. Oyun tuuralı kişine pikiringizdi kaltırsanız, oyun qanday bolup atat? Aябай катуу болуп атат. Ат көп, балбандар көп. Сонун оюн болуп атат. Maşallah. At kimiki Baqtaga? Ат Шуңкар деген укамки жана жабылып атты. Сымкат деген бар го жана. Шумкар деген инисinin atı menen, Туман деген. Tuman деген atı menen mına Baqtagabız бүгүnkү марекенин 7-ci salımın bir tayga salım saldı mına. Özü negizi Kırgızstanda bunday çoң marекелерде өзүбүздүн кыргыз гана жылкылар жарап жатат. Өзүбүздүн таза карабайыр жылкылар мына Tuman деген ат менен Baqtagabız bir tayımга salım saldı. Salımыңыз кут болсун Baqtaga. Билегиңизден күчүңүз кетпесин. Дагы bundan дагы çoң салымдарды салыңыз. Эң кичинекей тай болсун, алды умура 9 кара таштаган. Рахмат сизге дагы. Таштаңыз мына Tuman деген ат менен bir tayga salım saldı. Mına Baqtagabыздын тайы шек жейген 5 кашка тай экен. Мына ошентип бүгүнкү марекенин 8-9 сорундары коюлуп жатат. Улак бир улакты алып, бир улакты беришти. Улак аябай кызуу жүрүп жатат. Улак кайтарадан оюн талаасынын ылдыйкы жак тарабында жерде палвандар аракетинде абдан кызуу жүрүп жатат. Абдан кызуу жүрүп жатат улак. Мына улак жерде кайтара палвандар аракетин көрүп жатышат. Сиздерге көрүүчүлөр бир аз бизде азыр ат көптүгүнөн буу абдан көп чыгып жатат. Палвандар бир аз таанылбай калышы мүмкүн, бирок сиздерге жакындан таанышып, ал улакты алып чыккан палвандар менен сүйлөшүп сиздерге жеткизип турганга аракет кылабыз. Улак абдан кызып жатат. Улак оюн талаасында жерде, палвандар аракетинде. Машалла, алгыла палвандар, алгыла. Ой, мына ошентип оюн кайтарадан кызуу жүрүп жатат. Улак оюн талаасында, улак жерде, палвандар аракетинде, бирок буу абдан көп чыкканга байланыштуу палвандар бир аз таанылбай жатат. Сиздерден кечирим сурайбыз. Ар бир алып чыккан, улакты алып чыккан палвандын артынан барып, сиздерге палвандардын аты жөнүн тактап сүйлөшүүгө аракет кылып жатабыз. Абдан кызуу жүрүп жатат улак. Мына ошентип бүгүнкү марекенин 9-салымы коюлду соруну. Улак оюн талаасында жерде, палвандар аракетинде. Мындай чоң жыйынга палвандын палваны, аттын аты жарайт. Улактын жерге түшкөнү, палвандын иши жүргөнү. Алгыла палвандар алып чыгып, сорунуңарды алып, коштогон, тай коштогон сорундарды, топоз коштогон, төө коштогон сорундарды алыптырлар. Машалла, мына ортодо. Палвандардын баардыгы ортодо. Улак кызуу жүрүп жатат. Улак абдан кызуу жүрүп жатат. Taşı palvandan ortada eкен. Улак абдан кызып жатат. Абдан кызып жатат улак. Одар палвандардагы аракетинде ортодо. Жатат улак. Palvana attı kanabında жерден алып чыгып, маарагын алышат. Абдан жүрүп жатат. Кайтарадан ортодо жерде, оюн талаасында.
Oyun salasında kaçıra çekti. Dangızı yürükte tatmak. Palvanlar hareketinde. Mına. Öte güçlü olup jatat ulak. Görүүчүлөр öte güçlü olup jatat ulak görүүчүлөр. Oy. Maşallah. Allah öte kızıl jürüp jatat. Allah öte kızıp jatat. Palvanlar. Bayşı palvanlar ortada. Allah öte kızıl jürüp jatat. Vay palvan ortada hareketinde. Vay palvanlar ortada. Jojo YouTube kanalı açalım. Kanalda Parçuğu de. Ulak götürülüp jatat yerden. Ulak benim baykaşımça götürülüp jatat. Ulak götürülüp jatat yerden. Oy. Ulak götürülüp jatat okşayt. Palvanlar hareketinde. Vay palvanlar. Bu palvanlar hareketinde. Bu palvan hareketinde. Cumavay palvan geldi. Muku palvanga jardamga Cumavay palvan. Muku palvan hareketinde. Muku palvan hareketinde. Cumavay palvan geldi jardamga. Aytulu Niyazovlar ortada. Salay palvan. Palvanlar hareketlerini görüp jatat. Oy. Hareketinde Cumavay palvan hareketinde. Muku palvanlar hareketinde. Muku palvan canına çıkarıp jatışat. Yardım berip koyuңuzдар, gelgen konaklardı sıylap Muku palvanga çıkarıp koyuңuzдар, Muku palvanga. Muku palvanga çıkarıp koyuңuzдар, palvanlar yardım berip koyuңuzдар. Ulak götürülüp jatat. Maşallah. Oy, getdi. Ulak getdi, maşallah getdi. Ulak mına götürüldü. Taz da çıktı yerden, ulak taza çıktı. Ulak kaldı. Ulak öte katı jürüp jatat. Bayqаңыздар. Mına ulaktın. Şunday yerde palvanın attı jarayt. Allah. Palvanın attı. Şunday gana yerde jarayt. Aman tur degen palvan eken. Jol başkarmalığı 5 degen nomerde. Tenka palvan.